Rus işgalcileri Харьковны hücum etip yerli sakinlerini öldürmegi devam etti. Bugün sabadan raşistler Kenede şehrini raketalarından urdular. Sabah saat 8'de Харьков'nın Nemyshlyansk rayonu hücum etildi. 2 saattan ise industrial rayonuna Kenede raketalar urdu. Raşistler uragan reaktiv sistemasını kullangan Saltov rayonunda işgalciler şirket territoriyasına hücum etken bir raketa yanına urgan. Hücum yerinde hukuk korçalayıcılar Belgrad vilayetinden uçurulgan S-300 raketa kalıntılarını taptı. Hücum neticesinde 2 insan helak oldu, 5'i yaralandı. Ukrayna harbileri raşistlerini Харьков vilayetinden kuva. Baştapta resmi şekilde Ukrayna harbileri ilerilegenini tasdikladılar ama azat etilgen Kovi kasabalarının adlarını açıklamadılar. Baştapta operatif idare etuf bölügü yol başçısının muavini Alexey Gromov kaydetkenine göre bu hafta başından Харьков vilayetinde 700 kvadrat kilometr territoriya azat etilgen. На даний час військові частини вклинились в оборону противника на глибину до 50 кілометрів. Тривають фільтраційні дії в низці населених пунктів. В ході ведення активних дій на Харківському напрямку звільнено понад 20 населених пунктів. Харьков vilayetinde olgan muvaffaqiyetlerini qayd etib, Ukrayna prezidenti 25 ve 80 desantçılar brigadalarını, ayrı 92 mexanik brigada harbilerini, piyadeci askerler, artilleriyacılarga düşmanını ve texnikasını yok etkeni için minnettarlık bildirdi. Kıymetli ganimetler olgan silah yedekleri ve hatta mart ayında Ukrayna harbileri gayip etken BTR qaytarılmasından gayrı bir çok esirde alındı. Olar arasında hatta Rusiya podpolkovnigi бар. Деңішу фонды толдырылғаны бізім esirler азат етілмесіні якынлаштырмалы, деді Devlet yol başçısı. На рівні української розвідки та інших залучених структур та людей постійно ми намагаємось добитися звільнення наших полонених. Ця робота ніколи не припинялася. І активні дії наших оборонців означають також і можливість затримання достатньої кількості ворогів, щоб спонукати до обміну, до звільнення українських полонених. Я підкреслюю, ми пам'ятаємо про усіх наших людей, які утримуються окупантами. Ukrayna emaycileri raşistlerinin arka pozisiyalarında olgan silah yedeklerini yok etmege devam etti. Baştapның malumatına göre Ukrayna emaycileri düşmanға İzyum şehrinin cenübünden Bakhmut ve Avdiivka tarafına geçmege yol vermedi. Bu vakit ise raşistler Ukrayna harbileri pozisiyaları ve sivil obyektlerini hücum etmege devam etti. Çeşit kalibrlı artilleriya kullanıp tank ve uçaklarının atalar. Ukrayna harbileri işgalcilerinin silah anbarlarını yakmağa devam etti. Nefbeteki hücum neticesinde Ukrayna emaycileri Zaporizhia vilayetinde agroşirket territoriyasında yerleşken işgalcilerinin harbi техникасы ve harbilerini yok etti. Для підтримки дій наземних угруповань авіація Сил оборони здійснила понад 30 ударів по опорних пунктах та місцях зосередження живої сили і техніки противника. Українські підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили 2 літаки Су-25, 2 гелікоптери К-52 та Мі-24, а також 5 БПЛА. Ракетні війська та артилерія наших наземних угруповань військ продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення, ураження живої сили та бойової техніки противника. Патрон Копеганен Корышев Ахмадит хастаханесінде тедавиленген балларына зиярет етті. Киевге Америка Бірлешкен Devletlerinin Devlet katibi Антони Блинкен келді. Büyük cenk başlığından beri o ikinci sefer Ukrayna'nı ziyaret etti. Tamam Kiev'ge kelip Amerika Ukrayna'ga ve Rusya tecavüzünden zarar görgen Avrupa devletlerine 2 milyar dolarlık harbi yardım ayrılacağını haber etti. Tamam bugün Amerika Prezidenti Joe Biden Ukrayna'ga nefbeteki 675 milyon dolarlık yardım paketi ayrılmasını tasdikladı. Bu paket içinde HIMARS reaktiv sistemaları için raketalar, 105 mm'lık gaubitsalar, artilleriya mermileri, radyolokasyonen kureş için raketalar, ham ve maşnalar, tanklarga karşı ve atıcı silah.
Ишгалжилер жемаат журналист Ирина Даниловична келечек сене февральнан экісіне қадар апсханеде қалдырмақ қарарыны шығарды. Қырамнан сөзді юқары Рус махкемесі онан эсли башлық Астана бабасы бұрозы қалғанны біле көзөгіне алмады. Ишгалжилер жемаат журналисті ве эмшірені апрель айынан сонында қырсызлады. Тахминен 2 hafta devamında o qayda olğanı belli de geledi. Sonra belli olğanına göre onu 8 gün devamında FSB idaresinde tutup yalanını teşkirgen detektor vasıtasından teşkirgenler. Bütün vaqt onu qorqozıp kunde tek bir kere aş bergenler. Son işgalciler Danilovich tutulğanı vaqt yanında olğan çantasında patlayıcı alet tapılğanını kaydetti. Суд считает, что это задержали страшного преступника, который неизвестно что и как там будет делать, и нашу просьбу не удовлетворили. Я не знаю на сегодня, и по сей день не знаю, на каком основании она задержана. Я только видел, на фотоснимке, как ее выкрадали в Коктебеле. И дальше я до сегодняшнего дня, и сегодня тоже, я с дочкой не мог ни одного разу пообщаться и даже поговорить. А то, что у нее обнаружили взрывчатые вещества, после 10 дней содержания в подвалах, я никак не могу расценивать как улика и как преступление. Ишгалжилер дабыр Херсон сакинны тутып Номанчели Бежихан батальонына алақасы олғанында қабатлай Қырым-Татар ресурс мерkezінде қайдеткенлеріне көре сөз Новоалексеевка сакина Константин Терещенко аққында кете. Ода июньнің 18-інде евінден қырсызланған. Евінде кешірілген тінтугден сон оны генечистерлешкен 17-ші оқу йортынан мағазында тешкіл етілген чекіштіруп одасына ташлағанлар. Бұндан сон оны Ахмеджетеке СИЗОға алып кеткенлер. Қырым-Татар ресурс мерkezінің есапламаларына көре, ишгалжилер Қырымда 6 инсанны тұтып Қырым-Татар батальонына алақасы бар деп апске ташлады. Уйық жеңг башлағанандан сон ишгалжилер Херсон вилаетінде да 15 инсанны тұтты. Кесіп, ертіп, чөплікке атты. Украина сыңыр кечтінді яш Қырым сакины Русия паспортны парчалап, ондан вазгечкені ве Русия ватандашлығына мечбурен қабыл еткеніні қайдетті. Оның сөздеріне көре, руслар ярмаданы ишғал еткенде о 10 яшында еді. Рус пропагандасы оңа тесір етмеген. Қыз о Украин олғанын айтып, өз девлетінің ватандашлығын алмаға істегеніні қайдетті. Отримала цей паспорт під час окупації Криму не за власним бажанням, то зараз, знаходячись в пункті пропуску, я відмовляюсь від отриманого не за моїм бажанням громадянства Росії та знищую цей паспорт.